Tažno je во jedno od najgolemite plačkovički sela Parnalija, stočarite nitu jadat, nitu pijat, otkako sini od jazikim se naseli vo trlata, toj ovci tegi nosi vo smrt, a niv vo propast. Nema lep za jazmić, nemam nikako lep za jazmić, 10 duši ima familija, s ovijega živim. Očajot na stočarite stanova jasen ako se znaje deka od okolo 3000 ovci dosega od bolesti izumre, a na 1000 nekoj stada se pomali za 100 do 200 ovci. I šteta imamo na 50%. Znači, jedan čovjek ako ima 200 ovci, 100 ovci otedel, 80-100 ovci. Naprimjer, ako ima nekoj 300 ovci, na taj ima 200 ovci umreno. Ovije za 3-4 dana, ojde, site će izumreti. Emin Osmanov dosega izbrojal šteti od okolo 8 do 10.000 evra. Що поцкаме 1000 євро само дадемо за ветеринарне. Млекото, пример, даваме 120 кила. 100 кила млеко по 30 дена да рачнуваме 50 евра. Само от млекото. Дневно. Едно овса, ако умри денеска 5 овса по 100 евра, 500 евра. Ягнето що губиме, nema što da kažujeme. Za malku nadeš ovdešните stočari pomoć očekuvaat od državata. To se ne znam kako da je po cenama, ispod 100 evra da ne vide vare. Bare da se splati nešto, znaš to. Sepak parite pod pretpostavke i da gi dobijat nema da gi reši problemite na stočarite, zašto za povtorno da gi podignat stada te im trebaat ne meseci, tuku godini. Teško za 3 godine, znači najubavo znači onaka za 3 godine. Jagni i ostalo za izviske natam navama, znači onaka 3 godine se pravite ovije. Stočarite od Karbinska Parnalija se najpogodini od sini od jazikvu istočni od region, no bolesta malku nadež za normalen život im dava i na onije od Berovsko, Radoviško i Štipsko.